Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nanai. Subraisawo ang no yapang, ang no busuk henei, au botabok botongo, agio botongo, bolo botong nai. Panani pelawo olang mani khorang panara nai tanai jotto khapani takukte bukuk sona ang haina hai hamjak mate chibairawi olang mani khorang pandawo lamsok japio. Khaklaiwo jotto no kaham no tongbaina hanai au narok jotto no kaham tongthong abono chini naima tei surima. Hambai o panara nai naimani bagui tei kaitorni kok thairok na khonaragui srangragui tangmani bagui belai ki hambai. Jung tini bo kaitorni kok thai khnalainai tini ke jung phunuk jakmani bichap remsani tangbani simi tang suku jorana teibi salainai tei sranglainai. Subrai Jisu no kebui tai thwimung no mesenui kathang angui puila basagranai.
botai thiglakha gothang khebang bo tongplai sinai hayong ni asuk ni phan ganang tui phang hanjaknai rok ni slai phan ganang osubrai jisu chini subrai jisu jongno pholao mathangkha simia jongno katal sinimungbo rulangkha jong bini hani bororok bini hani osai rok sisung jong bono khulumna nangnai bajuna nangnai surina nangnai kaitor bai korongoi tongnani nangnai chini langmani bisingtui chini kok sama tongmungrokni bisingtui kaitorni hamjakma buino jong phunukna klaio nei jong tini kaitorni kok thai khnana thangoi tongo phaide o kok thai rokno tui jong tabok kaham ke khnalainai sranglainai tamo khe samang tangsa khanai bukhana sukang tiar khlailaigrana
Kanawi tangdanai kapani kicino ang kinini o langmani kharang pandawo mathanai subra Jisu Kristo ni mangkatharbai kapang yapari haina hailam sogjaphiyo kicing tinini pandaw kisang khanalaibana tei wansok laibana sirang laibana samai katalni phunuk jakmani bisap remsani tangbani simi tangchuku jarano tebe kanawi tangdanai kapani kicing jang peila sekang khuk tangai nalai grasiona phunuk jakmani bisap remsani tangbani simi tangdok jarao tuma seijak tong oro jang seijak nonglaibo Jisu Kristo angka kaitorni bagui kaham khe kok sanai bose peila mathangai tisa jagranai bose hayungni pugra rokni bokhorok bo chungno hamjago bo thৈमा bai bo chungno chini sumsokni yakni phiyokha hake chungno boni bufa kaitorni samung khlairona bagui bo chungno bugra bosongni osai Klaika Jisu Kristo malbrum brum sungsasa angthung kaplai angthung Amen naichungaro seijak noglayo kiching o butang tang neibo tangba bai tangdogo subrai Jisu Kristo ni mongthai thaisini jeng manlayo mongthai thaisa angkha kahamkhe kok sanai Kristo Jisu simina poito khlaisokui mannai jat borok kiching o bijapni kok tomarokno sathanebo subrai Jisu Kristo simino poito khlaisokui mannai jat kok tomarok angkha bonino aro phunuk jakmani bijabo kok toma tongmarok angkha bonino bo sakno teiwi sao buino se poito khlaina tugo tamokhe jeng Kristo Jisu nale poito khlai mano boni mongthai thainei angkha peila mothangui tisa jaggranai kathini peila thangsa granai angkha subrai Jisu Kristo abono Greek kok bai khe prototokos hono abo thangui bachamung bono peila kathini thangui bachagranai te thৈफिक लागbo thৈmung angkha bono achairwnai bo thৈmungni ongkhorui phaiwi thangblango phaikha eba thৈblangni ongkhorui phaiwi thangblango phaikha simalung hakor angkha bohok bokhoroksano sungsasa bwsak mangranai boni borok bohaikhe thangui bachabainai khanawi tadre khapani kiching nang tumungno subrai Jisu Kristo no poito khlainai wngui tongkha angkhe nangbo subrai Jisu Kristo haino thangui bachanai hake subrai Jisu Kristo haino sungsasa bwsak mannai aboni yagulo kathang tongbainai rok mulphilui tisai tlangjak Thessaloniki bisap kangsani rembreni tangchi breu chung okokno seijak noglayo kiching aboni yagulo se bo ohao phaipru phunuk jakmung phainai boni mongthai thaitha wattumabu naikrana bo se hayungni bugrarokni bokhorok nei oro sao okok thai a bisi saisa ni jorani boni phan ni kokse sahoro Philippi bichap rem naini tangchukuni simi tangchisa jorao sawo amoni bagino kaitor bono jotoni slai kuchuku goti sakha hagetei mungrokni slai bono mungkotor rokha abo baine Jisuni mungno surina bagui chukna hawo tongbainai rok joto yasku masungbaibana hake afa kaitorni sungsasani bagui Jisu Kristo se subrai nei bebak no phang khe masabaibana nechungaro seijak noglaibo khanai tadane khapani kiching tabo kecheng subrai Jisu Kristo ni mongthai thaibrui tomabu khanai nalai kraswa boni mongthai thaibrui angkha bo chungno hamjago omo angkha bo boni bwsano boni borokno hamjakmani abono tabukni kok phunuk jakmani bijapno naiwi kirithai kri asuk tan hinba omo chungno hamjaknai sani kruso rojakpru simi bo chungno hamjago ahaya bo tini bo chungno hamjagui no tongo khanawi tongna khabani kichi Jisu tabukbo no hamjagui tongo aboni bagui khaksangui tongdi tongthogui tongdi khata baidi tawanadi takiridi tabukhe subrai Jisu Kristo ni mongthai thaiba tamo khnalainai bo thৈमा bai chini sumsokni yakni chungno phiyokha nei chung thaichingo khuk tanglai mani bo no subrai Jisu Kristo ni mongthai thaiba
Kristoni thui belai nangmani se abo mari simia smai kasamo kaitor boni borokno prungo thuyo se langma tongo nei akokno singbyang nok hamale smai kasamni lebi bisap remsis nini tangchi sawo sing akokno sijak noklayo khnai tone khapani kiching o batango kaitor sananaibo norokni pholani bagui susajaknai ang haya norokno reidekha nei Kristoni thui klaima boni busak nini klayo nei ang khakao bo abono nini ani bagi se rewo sokoro boni langmano bo reidekha nini sumsokni bagi ani sumsokni bagi khnai dojane khapani kiching sangtabok chinilia subra Yesu Kristoni se aboni bagi chang wana thaikre tam himla subra Yesu Kristo chana paiwi najak bo jotong khe chana tongnai chana wana roglak kiri roglak khnai dojane khapani kiching subra Yesu Kristo nang poito khlaiwi boni yakromoi tongdi asakhena paikha pitor bijap kang sani rem sani tangchi charni simi tangchi chuku jora wasawo norokni chusu songni sakni manui phaimani amang sachukya tongmungni yakni norokno phiyokna bagui tamorojak kha abono norok saimano abo rangsak rukphai hai komornai maniya norok Kristoni thui kahambai phiyokjak kha bongkha derajak kri mera busa kaham hai nichangro sijak nolayo kiching Paulbu Timothino saw Timothy bisap kang sani remni tangbawo tamni hinba kaitorangkha khoroksana phya kaitor bai borokno katharonai khoroksa tongo abungkha borok Kristo Jisu nei Paul saw Timothino boboni thui bai sini sumsokni chano phiyokha seba male subrai Jesu Kristo khnai tongane khapani kiching nini sumsok sujakha nangtabo bono poito khlaiwi boni yakromoi tongdi asakhena paikha sangtabo khe subrai Jesu Kristo ni mangthai thaidok tomabu khanalainai bo chungno bugra bosongni osai khlaikha abokhe boni mangthai thaidok poito khlainai rok buba grarok hinjakya borok ungkha osai rok subrai Jesu Kristo bai borok ohao phaiwi naikol phaibai nai bisi saisani molo subrai Jesu Kristo bubagra ngai ohao phaiphinai apru hamya rokno bo khiklai tonnai kadolenai aboni sikang bo mothano mulphili tisai tlanggranai apru bo mathangnai sa ngai phainai bo apru samriktal haikhe phainai subrai Jesu Kristo apru bo chini langmano hamjaknai ngai phainai bo chungno osaibo snamya bubagrabo snamya tamake osairokni bugraha chungno snamnai asaikatal engmani bisingtei sing aphani busarok englaikha Kristono yasaklaima bisingtei khnai dojane khapani kiching nang subrai Jesu Kristono jepruni simi poito khlaina sengo apruni simina nang asaikatal engo tei kaitone busa aphani busarok khlai snam jagui thango tabakhe sing subrai Jesu Kristoni mangthai thaisni tomabu khnalayana molbrum brum singsasa engthang kaplai engthang abana subrai Jesu Kristoni mangthai thaisni omo sengmung krei thakmung kreini kokse amen mani Kristona amen aijia sawo ababoni mangthai obijapni bone kokbokhra bebakne bobai snamjago asuk simia bebakne boni bagi se snamjago oha boni bagi se kathang tongo phunukjak mani bijap rem sani tangsni wosang sijak nuklayo nairi bo chumui baikhe phainai jo to borok bono nuk soknai bono yornai rokbo nuk soknai ohayungni bebak posongrok boni bagi muisubuk chawi kablai bayona I abo ngnai amen ni changro sijak nuglayo kiching omo Kristo soi soi phaimani no se honei sawi tongkha oro sangkhe saiman layo mul philphai phru bo jotto bai nugjak phaiklak nai angle abo hai khakaya bo o hause yapri ro phaiya apru poito khlainai ro nokhasaka tisai tlangjak bainai omo mul philphai phruni kok sajak maya bo o hawo bubagra engui phaiphruni kok seomo
bisi saisani bagai bugra has namna phaipru ni kok siamo bo ohawu boni bugra has namna phaipru jotona bono nuksok bainai nei obijab sananayo kristono gosiarok khakla sapragi khakla bo bui kaplai bainai tamni hinba hayongni borok bono naina muchungbai glak I abo ngnai amen homani au kok nargo homani kokse khanai jane kapani kiching bo abono khlainai abono tei bo khaslai glak bongkha kok nargi kok naraknai sha tabo kising phunuk jakmani bisap remsani tangcharo tma sijak tong nailebana oro sing sijak tong laibo ang alpha ang omega hanai subrai kaplai sakai torsau bono phaina hanai akai tor botabok bo tongo agi bo tongo nichangro sijak noklaibo amo greek kok baise alpha te omega amo greek kok baise greek kok te ni pui kok te bai paithak ni kok te se o alpha bai omega kok te bai se jeng kok thai snamai mano phia subra jisu kristo kaito ni kok thai hanjago khnawi tan kapani kiching bo simi se kok te boni bisingti simi se kaito ni aro sogui mano abani bang ning subra jisu kristo no poito khladi kiching bose lama bose kubai te bose muthangnai subra jisu kristo alpha omega te aro kasarni kokte rok bai kokthai sajak mano simi se kaitor buchiwo te abo bai simi se bo kok busao sai kok bai e ni simi jer jora abo subra jisu kristo ni kokte bono a e bono a jet te bono abicho kaitor ni aro sokna muchungkhe boni sajlani bisingtei thangde phaidi oro yaphang buchukni kokse sajagui tongo kiching soi greek ni omega alpha hai buchugo tubujakya tamni hinba kriston khai yaphang abo ngui paikha tamake thakya kho aboni bagi bo omega kok thaino khugo tubuya salsabo kaitorni samno khlaibanai amani bisingtei sajlani chengmangkrai thakmangkrai nei sananayo abana tei hebrew bichap remchi thamni tangcharo sao kristo jisu mia tini te malbrum brum abohai tongnai nei hai hanaiba tini sana galili tero kongtei hingui tongnai kho ahaya boni tongmungse agini hai tongkho boslai jakya bo ahai no ahai khlai tongnai te khlai bo tongo bono yaphang bono buchuk bo malbrum brum no tongnai bo tabuk bo tongo bo chungsa kristo tabuk agi bo tongo peila muthangnai sha ngui phaiphruni kok seomo bono phaina hnai waho tei waisa phaiphruni kok seomo botang tangbrini simi tangchar engkha johon khaphang romani moito narak thai kristo jengno hamjago nei samaba sang asuk kiri thai kire khanai tonjani khapuni kiching jeng tabok khe phunuk jakmani bisap rem sani tang chuko toma sijak tong khok tang horin nale phisiwana oros jeng sijak no laibo ang norokni takhuk juhon jisu bai thamsa engma bisingtei ang norok bai baksa satok jakha ang norok bai baksa boni hani borok ang norok bai baksa soikha ang kaituni kok roma bai pia subra jisu kristo siromani a kokno samabai patmus hawo tei kasar ni hawo tongro jakha hanai chongro sijak nolai kiching ang juhon hanai obijabo wai tham sajakha tei kaini rokhe paitha phachingo o ang juhon kokthai orono pila obijabo sajagrao tei o ang juhon abo paithak diging te kaini tongkho bijapni paithak phaiching ang norok bai baksa satok jakha nei borsao kristo bisi chukuchidok phru rum bobagra domitia se bono patmos ni teikasar ni hawo tubui roikha ta ifis mothani teidul naisha a juhon te beba gana gini ni
मथारकनो नायकिनि ख्लायहरनाय सासे काइटननि ककथाय नबो फ्रुंगो इपिस मतावो ते आबुनि गाना गिनिनि मथारगो इपिस मथानि पास्टर सेक्लायो आ जुहन टेक्तो बाहाय बो काहाम खेनो साइमान खा फिया पैलानि मथारक बुता टेक्तो ख्रिस्टनि बागि सातक जाकमं टेक्तोनो साइमान जाकगजा जुहन अरो टेक्तो कतो निकक साहरिया आ जरावो मथारकनि साकवो टेक्तो sok phaimani kok se sawi tongo bo eba satok mung sok phaimani kok se bo sawi tongo oro bini ha ni borok homani kok thai engkha a jorani ha ni kok se bo sawi tongo oro ni ha abo bisi saisani bugra ha ni kok yakho abo sese snam jagyakho abo Kristo pirogui phaipi pruse snam jaknai bomo male bisi saisa Subrai Yesus Kristoni bukraha tamni bagui juhon patmoswo ma tongui kha abono bo srai khena sajak bo aro ma tongkha Kristo bisi charchidok nismi chukuchidok jora ho Asia Minor ni teirokungbai chalthaya apat musaha belai kudrukadra horbutui habisingni chersa bowi hathai hai engmani se abo teikachara hathai hai engtong tabo abo lokma mail kaichi te warma khe mail kai dok sik engmana naidi jisu mungno johon boni kothama kaham bijabobu te o phunuk jakmani bijabobu khokper mani bo bono singsa khlaina muchungpru khena bo boni jisu hanai mung khuo subrai Jesu Kristoni mung no khuo abo haike bo bono khuwi tisawo kuchugo tisawo ta ang khakawo jungbo abo haikena khlaiman lainai hnai johon hai subrai Jesu Kristono kuchugo tisana bagi boni mung no Jesu hnai khuiman nai hnai makhakawo johon hai johon o nuk mung no Patmos hawse a teikasarni hawse phunuk jagai tongo tei o hani kasawi thangjak sungsasa busak manjak Kristo bono phunugui tongo o nukmungno bo motharokno busthumui tongo abo haikhe jungbono khotol kathar kugo ojai kotor khe noklaibana khnai dojana khabani kiching subrai Jesu Kristo bo nono ano mathangnani bagui tei bo nono ano bobai tongrani bagui molbrum brumni haw tongrani bagui bochno lama khlaikha bo ohaw phaimani bisingtui tei bo theifaimani bisingtui tei bo thangui bachamani bisingtui aboni bagui chini thani khatungmung tongthokmung wngkha subrai Jesu Kristono manmani nangbono poito khlaidi tei nangbono yakromui tongdi kiching chungtini asikno khnalaigasnai buskani pandaw malai phisiwana afro जों तेबो काइतनि ककथारन तेबि काम सालायनाय तै स्रंलायनाय तेबोनि हामार याचाख्लायनाय काइतर नंबाय तनासिथों हामबाय खाफानि किचिं बेलाय के हामबाय अ पानानो खालगै नायतमनि बागै ते पाया sak जरा काइतनि ककथाय खनारबनि बाग हामबाय जों खनालायखा सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो पयतो खलायनाय रकनो जेफ्रुफानो बोफ्रो फाइनेकनो साइमानिया मोकफ्ले काइसा बिसिंगो चिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट फाइविति साइतलाङि मानो आफ्रोले के बबनो नुक सग्लाक आसम सासे पयतो खलायनाय रकनो जों कमावि थांमानि नुकलायनाय तामखे बो पयतो खलायनाय रकनो लगियोखे अहावो जेफ्रो फाइवानो आफ्रोखे जत्तो दफा जत्तो बरक बनो नुक सगानो बनो यासाक या बररक बहायना आफ्रोखे बनो नुक सगानो तामो अंगै सकांनि सिमि आं बनो सिनिया ओंखा नैमा होनबायानो फायदि जों जेफ्रो फानो फलावो सिसावै तंलायसिवानो तामनि हिनबा सुब्राय जिसु जेफ्रो फानो फायमानखा मोकफ्ले काइसावो तिसावै तलांफ्रु खबजाना तैखे पयतोवो जों तंलायसिवानो फायदि अकक थायरनि बागै जों ताबा काइतना हामबाय रलायनाय ते सुरिबै पान्दाना मथागबा खा थांलायसिवानो सुरिनाय
Afakai to nana belaike hambai nini kok thai ni bagui nini kok thai sung Simon laika nang chuna phaina phaisnaika poito khlai to nai joto nini busarok no tiar khe tongmanan chubadi nono naising tongmanan chubadi borok ni nok nukhuni joto chrai rok no joto okra rok no joto sagnangma bebak nani thani yapharo nono naisingui tiar khe tongmanan chubadi surima jisuni mungbai sana amen belaike hambai khapani takhukte bukhuk song jottona o pandano nai tongmani bagui जों कायतनि कक थाइतिनि खनालायमा हाय बुस्कानि पान्दा बहायना खनालायनाय बुस्कानि पान्दा मालायलायफैनाय कायतर नननि नगद जत्तनो हामारि बाय खबुइ तनासिथों हामबाय हायदि थांनाय पान्दा फुनुकजागमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खनालायग्राना थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि मथा काइसनिनि थानि खाफांनि किचिं हायदि तिनिनि सोंमारिव हाबलायवानो तिनिनि सोंमारिखे फुनुकजागमानि बिजाब रेमसानि तांबावो ख्रिस्टनो कायतरनि बागै काहामखे तामोख्लायनाय हनै साजा खामुं ए कक सानाय बि दियारि सि सेलें दि फोरोंनायसा खाफांनि किचिं o सोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जिनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलायनो हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हनै खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बकप्लाय ओंनि मानवानो Jini bekhaw tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Bukharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirokno, Hidia Sak, Desukano Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla. Sungsarni magpainaika, wansogri Subraino Boritona Boseani Mulkanai ko Ang Subraino Kulutona Boseano Susok ni Tiyoga Ang Subraino Ang letong
subraino boritona boseani mekanai ko ang subraino kuluntona boseano sumsog ni Piyoga ang subraino.
Khamni khorang bai nogo lamsuk jagi phayo ter. Bishwakarma mataini tongthok mungo sangsari di goina gantini chithi mumbai. Nok nogo luaji mung jengjak phai tongo Bishwakarma matai. Auli ganangui terni tongthok mungni boyar sipsajak tei bukhawo wajagui tongo sajok mungni kokthai. O tongthok mungno teibo sangsarina bagui Ma Kunjasri Jewelry tubui faika khas hotonjaknai offer. Tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off. Bebak paimungo tongnai sokat. Rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off. Tei tongo kecham kanmanei no selai ketal kanmanei painani shep. O joto offer kisa jorani bagui no tongnai. 10th September ni sini 17th September jora. Haike o Bishwakarma matayo goina ganthini jangsamung bai gedalgi logi tongo Ma Kunjasri Jewelry. Goina ganthini borom halokni puitu Ma Kunjasri 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদিয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত। বিশেষ অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড়, রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক। 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায়, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এই শারদিয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय तांगाल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा अशा मतानि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलर जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि नेकलेस डिग्री लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगर दि तंगनाय ते कटर खाय चिकिन ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चंगजानाय आशिक शिमियाखौ ते बतंगो कथमाका हामनो रंगनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कचामनो स्लाय कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जन सशमतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंनो हामजागमा खाका हाम तै कबुं याफरो हामबाय खुलुमका जतनो नो राधाकृष्ण ज्वेलरी बखाते और ऑफर चेंगे रिजाखा ती ऑफर तंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलरी पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तंगनाय 5% ऑफ रूपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज तंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी तंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय कचाम रांचाको ते माने पाइब्रुम नो शकट मानी मानाय थिंकि चितनो कोंगसागो फाइमान जंगना बागे राधाकृष्ण ज्वेलरी शुरू मुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते बड़ो सेंट्रल आगरतला जेतनो खुलुमका हामबाय चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांकुक मानि चिनी मकल चंगनो जरानो टंगथंना बागै चुबाव हाइफानो चंग चिनी मकलनो नायकलनो खरoi थांगो मुइतो नारकदि 90% vision loss चंग जरा जराव चेकअप फ्लाइजंग माबायनो मथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो तंग Boromni modern equipments the skilled shakham nainai ro jefru phano tongo norogni bage Ashwini netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka ham yafar hambai Ashwini netralaya better eyes for a better tomorrow.
खुलुम काचतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट निजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरम मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED TV ते अबन लोगियो नरक मानि माने नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय Oboni discount zaka 21 September ni semi 29 September jarawo. Gopina Jewelers so rangchak pai mani yagulo kamai thaka hangke norak rangchak bo kifili mampinai. Hike norak te tamu nashingi tongshi tini no phaidi nong bukhani mo chongti phaine pai phekti. Gopina Jewelers Horigonga Borsharut Agartala. जों सासा पहरबाय कुबुलुम ओंथों लामा खामनि खरांबाय बुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर मतायनि जरावो तुबुदि कताल जिथिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलरी नरकनि बागै तुबुइ फायका काहामको जत अफार रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ Jotto manai pai mungo tongnai shokat. Rufaini kan manai mujuriwo mannai 100% off. Tai tongo kecham kan manai sulai total kan manai painani kaham set. Muitunarak bi o offer tongnai kisa jorani bagaino. 20 September ni simi 27 September jora. O samotayo salbrumno goina ganti bai thangsathang Logi tongo ma Kunjশ্রী Jewelry. Goina ganthini borom halokni puitu. Tapok no faidi Jampok Nagar ma Kunjশ্রী Jewelry Halnogo. Ma Kunjশ্রী Jewelers Jampok Nagar. রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড় রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায় আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার এই শারদীয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা Khulumka ang runa de broma norong joto no lamsogo jini tabu sujorani kok borok kok tumawa Pujano phaidi nale na tini ni kok tuma bokhro ro
Pondit Dindayal Upadhyaya khoroksa thungrang eba politician dei hakotorno hamjaknai tongmani hakotoni bagai sakni langmano niwi kalangmani phiaba sukango abadi muno rugai lupuro asuk thaimania Pondit Dindayal Upadhyaya asemani salno rugai Rajakhora agulini Muktodhara Auditorium Information and Culture Department ni sakthar Mumbai luwajija pandau koksanani thangai okok musaka hasini monjokra Professor Dr. Manish Saha Shangrong